Il-maġġoranza tad-deputati nazzjonalisti ħallew lil kap nazzjonalista Adrian Delija waħdu fil-Parlament waqt li l-Prim Ministru Joseph Muscat kien qed iwieġeb għall kritika tiegħu għall-baġit tas-sena d-dieħla. It-tlieta filgħaxija l-Prim Ministru xejjen bosta skorrettezzi fid-diskors ta' Delija u kif il-baġit se jkompli jħalli effett pożittiv fuq il-familji Maltin u Għawċin. Fejn jittwal waqt ir-replika ta' diskorsu spikka nuqqas ta' bosta deputati nazzjonalisti fil-Kamra tar-Rappreżentanti. Fil-fatt, il-maġġoranza ta' deputati mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil daħlu fil-plenarja lejn l-aħħar tad-diskors. Delija der viżibilment skomdu meta mistoqsi dwar kif tħalla waħdu mid-deputati tiegħu fil-Parlament. Dr. Delija, kif tispjega l-fatt li nofs il-grupp parlamentari ma kienx preżenti llum fil-Parlament waqt id-diskors tal-Prim Ministru? Ma nafx tip ta' domanda jidi. Wara d-diskors tal-Prim Ministru, Adrian Delija indirizza konferenza tal-aħbarijiet li matula kompla bl-attak tiegħu lejn il-budget għas-sena 2020. Il-ġurnalisti staqsew lil Adrian Delija dwar id-diżorganizzazzjoni li għandu fil-Partit Nazzjonalista. Iżda sabiex jaħrab mill-mistoqsija, Delija beda jagħmel ta' birruħu li mhux jifhem il-mistoqsija tal-ġurnalisti. A note was left in the pre-budget document regarding the gender pay gap. I'm not understanding the question, sorry. A note was left in the pre-budget document regarding the gender pay gap, and how would you respond to it with regards to the Prime Minister's speech? A no cause? Okay. What's the question? He seemed to imply that the Nationalist Party is disorganized. Okay. Do you agree with that sentiment? Sakemm kellu jammetti li l-Partit Nazzjonalista huwa diżorganizzat. Nirrispetta dak il qal il-Prim Ministru il-Partit Nazzjonalista huwa diżorganizzat. Adrian Delija kellu messaġġ għall poplu Malti u talbu sabiex jagħżel bejnu u bejn Joseph Muscat. In sostanza, dak illi għatien u dak il qal il-Prim Ministru. Materjalment, li m'għandu missewwa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.